Ebusia sawo yo bi a wani edi Ghana amanyosem echiawo se ye wo Ghana difo ro mai we mu a wo mu ehye nkom edi ma ya amanyofo ni yi pa ni titiru ene NPP ene NDC Ebusia eya na ekame se NPP edifo no wo mu edoso yi pa na ena me no ekase Prophet Joshua Ejay eye one prophet ya na wotai hye nkom edi ma Dr. Muhammadu Bawumia abra wo mbekọ primaries ne kwa ne wo papa e bejira ne naso hye nkoma no pe wie numre se ne nyame aka che ne se Dr. Muhammadu Bawumia na ebedi enkunim wo primaries no wi a wasanso aba bedi enkunim come 2028 general election e beto no wo man Ghana ne busu ampani apa ne nwane apa yakoto aba ne wi na Dr. Muhammadu Bawumia na edi enkunim ne busu na me no e kase Prophet Joshua Ejay asanya babontin bi na this time around no enye prophecy and what they buy name eye ekul na wo be swai e wo Ghana sofo so a wo kire se wo bibia wo nim wo de na asem be ko Dr. Muhammadu Bawumia so na ebusia e be ye mugamu e wo internet so enya asem keso akwa Prophet Joshua Ejay e bonchimu na wo kire se e kame se Ghana difo ni bi e de wo mani esi Dr. Muhammadu Bawumia ho se wo mo pese ne president nyame aka fa no ho se bebamu no wo mbema na babu se ne ade chi ade sen na wo mo e kan sem wa enim e de Dr. Muhammadu Bawumia ho fi eno na Prophet Joshua Ejay e kire se sabredi wo mo asofo ni nyom de nku bedi no kire se ene asofo Ghana ha woni mu nsem wa wo ho eti se sofo bi nim na wo na adwene se wo de Dr. Muhammadu Bawumia na e ba ba ya sorry na wo de abepedom de ene Prophet Joshua Ejay e kire se asofo no wo mu nyina ye abusia Prophet Joshua Ejay e bie nsem so ye pa na wasan the warning akọ e de ama Ghana di for ma yenko ne yenko tie nsem ne me ba ye ba be di akire nkomo too much GHS ne ye koi me assess Robertson so ya no aka isa wo de bell no e be ka ho se de be na upload ni to on the first person ya phone be bon kai no timi so ne nsem no ne nyina esitie Prophet Joshua asebi ameka we can point they say enne asema ameka ne say enne yesarade now just said na mutu abasabe na muyabi yeni amasofo na amasofo sire ne kana oba kwa bisu ye show na wo akasa bu mu ba o yeni wase epem knowledge any say papa no tie this week osofo bi adama say be bi any bi be yakati empire be wura every say bi ma sheba mu ya ko so be we was my house to see cops for very it's a 70 panua ya be ni chire me no ba see sama mo no me every day e ma be na so na ko na ni some so we say na so bia what you need be it is a me fat worker as of no mo fa kwa bi su ma mu ni wa when your church me only the few o ma wa so ni so ma wa so ya we mistake and the Mahmoud Bawumia get mistake with that sorry biara with the yes kokoro wasafu mu a woni baboni forgot to be done so kokoro wo so a woni baboni di kwa uti nya kwa ne kasa kokoro yi ma chire ebo na kokoro di juma eji eso kokoro na ye chiri di na o tie mu o ba kan Mr. Mahmoud Bawumia we ni brother o bi get it for be we wa mo kase bu ni bo mu ye de no se Mahmoud Bawumia ba on fa for so joke ono no ji obi a obi ka se bi a o twere ko tu Mahmoud Bawumia no be dia ko ye ma first go bisa na busa Ghana be bi o ko share yan sa di ko fana ba e ho mo no se confess papa ni nyame na di bibi adom no na munya mompaye mo de manu na ekasa sa wo bompaye na obu se nyame se adenti na Joshua je ani apre Mahmoud Bawumia ho a wo bom se de me ken no enye na benya wo profit ye bie na be benefit osofo be benefit obi a be benefit Mahmoud Bawumia because the grace na wo papa no so no wo ya chen o ye wi ase sofo e wo wi ase nyina somfo e wo tumi wo Ghana so obe ebeba enfound obi beye enfound obi beka enfound obi chechere Mahmoud Bawumia ba beye president ema na yiri Samila abeye first lady awo Ghana asa bibi antimi twam Mahama kra pa du no so a ye beto abon che gold be fie biem Bawumia betu no me na me ka kire
Na Mahama kwa want to face Mahmoud. Because the first election there. Na ba o mia Kufuado enu nti na nkofo we ahini yaw e wo Kufuado ahini mu. Enam ni nua ofori ata. Ba we ye Mahmoud ba o mia ne MPP na ekro. Enu nti tie ni asofo no aye ho komhyefo no. Menim se pa bibia di ti ne ehye nkomo. Se nyame nkoko na abia so ne ehye nkomo. Se nhwe ne muti ne ehye nkomo a meme de ne de. E nyame hom de see mi so e na me hu ne ye. Na de me hu ye me bo ho ban. Eti na me sesama no. Na me mma mani mu ase wo de maka ho se ebebam tie amamu a enye hwe na so me de idie ebebam na mamu da fasiten e be se yaye ho adwuma of I want pai body ye wa adwuma yo ezu ye man of God na so pa no dedicator bra me che be dia kwancha de be bo dedicate no ba de nto ani nsi mamu so ye wura abronye tie me so obi na dwen say we politician bogu ba omienu mase this week be de she wonsa be de wo she densa be de side ba she wo abronye nsa ka wa dwere kire no na no bi to say ena ba Mahmoud ba omien kopa enkasa nchira abronye on kan tell one way Mahmoud nse de nyame ye no no ni matebidie oni buatwa woni mabufu dane woni bibia oni odi woni ma say nyame dide be ye biribi ene nyame yi ne kofo ne mpamafo ama no David enkwa ne kukum Goliath but oba ne esi Jesse bano no emani dia Elam asi Abinadab di behem muntie mo man Ghana muntie me bloggers yisensem hunu na bloggo yisensem aye huro aya twetwe ena mafa atom bloggers benim ha mo bloggers ne tie asempa de musem mpe asebe wani manyam so muchiri asebe won hira so mpe Mahmoud be de wasem beba they said me wodam kakra be shishadam kopem say election be go through makacha say to kwa biensi odada say ma yin ngofufuo ma ni no anya enwa nkwan anibere na Mahmoud ba me dibia no pa dibia wia ontwi asante toma ana on kato safi ne di wa wene entokwa bi ama enye nkomtoro eyasempa efi susu mu ene yi netie ti man of God bi a office oy man of God no o so dwere ho yi emfanya asaso ni Mahmoud ma me atem na Mahmoud ba me on tim ni asofo nko na mo ye de wetim ni asofo akọ efri se abusia no ye de abatia kwada mo nyina wan free chesem ba wo se ntiem na munyina twere konkron no man fere ni agro man fere hu de meken abane ba ye boko ba bia de be bia ye paabo ni wo so abeti soso ye macho makacho se wo bo pa se de wo hu besi ahye apolisifo ami abodi ye bo ne pa no obeye mobo na apolisifo so be ba hoso nyen akasifo bia yo ngese boys radio ye macho fo abeti ni ko kwaje sikane kona usia utuwia sekona nejo azana me bompa ese nyame mo bia nyansa se de mobusam kano osese ntete kwa mo woni nte ne kwasiafo do mu chendie ne so ade nimpa na makere mo etimenye nyame nyansa ho sa abana yebeto memeden ewade be shiaso ebi fo bobo abana cool last one ye raba me on wadi 14 ye hye ntokwa ho nkom sabi on kokko bru odwani ti ene ye hye task e ho nkom se ne be ye beti take ti amana no papa obi bie component ni hwelati se bu ade ko eti wuwunti se hye nkombone no che nyam ye yiwama ka wano tu ewade akoama gina nko na wo ko gina ana butu na butu de wa hweni pampa mbeyi na die nanso dem hyew kwa se do that day obi obedu ho bia odi be spark wona dwene ye na na ade achi ififia da na dwo ekosi be me da na dwo ye na na ade achi obi obedu ho bia mu se ba o me ansam de ma no na ni be pa no so no de team wani we 69 to 72% me hwan ko fo post mo ye
Uma ye post netia, nya fei no be ye post ama. Nyame no wachi wate. De nyame so ka. Samila so dwene campaign kwa kan nya asema ka mu jaaye. Na mu wofufuo di. Fi se mo saka aba no. Ghana be fo nyina preso. Akonfo nyina preso. Edisifo nyina preso. Asofo no mu akase na preso. Enketenkete no. Ndwadwa no. Mfiamfia no. Bobo no. Omo na preso. Move forward. Bamia Abusia wei ene ensemu a Prophet Joshua Ejei ede ababetu dwa ede ama Ghana edifo seme no ka say de difo bia ma abonte emma mesos ye na mpinifo se etirenti ye de ye nya cheso a se 2028 emma ye kwato aba na de ene ensem bi say ya ena ye beti ewo media no ene internet no eso se ubeja wo comment ewo comment section wo na se mposofo bibo eba abonte be so Prophet Joshua Ejei so abusia ye be sign aba na ye de aba be so all the social media handles no too much GH. Subscribe, like, share. Now for so any dark code any media. Macro.